What? Indirimbo nendaga gukorana na Bruce Melody subu ndacyayikora. Ndabona saa 2 zinageze. What? Aro Bruce Melody. Hey! Indirimbo nendaga gukorana nawe sinyikoze kuko naramutse neza. Ushaka nduya cyawe ugere ubwire dusaba Imana muyikorana. Haye mite ba mi. Wogo mayiko jagusu. Ubundi ndacyibuka kuririmbara. What? Ndebe ko no guceza gishobora. Inzoga zitangeze mu mutwe. Hey! Ewa kabisa. Hey! Ariko abanyarwanda hari ikibazo cyakuba. What? Cyane nayo mwarimu. Iyo wanditse ikibazo ku kibaho ukakibaza bamwe mu banyeshuri bicaye mu ishuri ngo wenda 7 guteranyaho 7 ni kangahe, uba wanditse ibyo utazi. Hey! Haye mite ba mi. Kubera ikibazo gikomeye ngiye kubabaza kabanza tume. Hey! Haye mite ba mi. Ubundi njyewe cyakomeye n'icyo kuva butajya Yesu! navuga ko umugabo utagwa mu rugamba njye ngwa mu rugo. Wewe urambaza iki? Uraba miliyoni bwawe bune simi gukeneye naraguharenge naranyuze. Jesus is Lord! Halo? Niba ari telefone natsindiye iyo ntawe ushaka. What? Yewe nunze smartphone y'ibihumbi 400 mu madolari. Yesu! We nandashe umutwe. Hey! Haye mite ba mi. Cya kibazo nanjye kubabaza nk'abanyarwanda. Iyo uhuye n'umuyobozi w'akarere ukabubwira ati ufite umuyobozi w'akarere, ese koko abitaye ntabwo bamuha ubufasha bwo kubimutora? Hey! Haye mite ba mi. Ubwo ikibazo nk'umunyarwanda ariko mwanya nazimba mwigiye mwaheremo magara munesha umutwe ubwo murumva ntarambiwe. Ko musabye no ukunzi ba Yesu! nakubwiye ngo genda ushaka undi muhanzi muyikorana. Imbeba abarimu mwebwe ndacyabari. Buriya abana batoya bo mu wa mbere iyo babwiye ngo inyajwi n'ingombajwi bitandukanira he, wowe wumva bitandukanira byose si byajwi.